What's up guys? This is D James and I'm back with another video. Turning this going thing. So, before kong mag-start sa akong bagong video, I would like to thank sa mga bagong subscribers sa akong channel. Shout out ko kay Angel Buntag, thank you for subscribing. Kay Christine Nikki Flores, I know nga ikaw tong nag-subscribe, kay marunong ni comment gyud ka. Thank you so much guys. So, kung bago pa ka sa akong channel, palihog. Subscribe. Bitaw, palihog subscribe. Pero hindi ka ganahan, okay ra. And maghatag kog names, pero it's just for fun. So, mo niyang Pilia si Pilia si Chiril kay iyang gugma so real. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Pilia si Dayan kay dili gyud kaniya biyaan. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Pilia si Christian kay iyag yung kang ampinga. At ngayon nandyan ka na di mapaliwanag Pilia si Mikaela kay for sure sa iyang parents gyud kaniya ipaila-ila. Nakita kita sa tagpuan ni Bathala. Ayaw pilian si Aaron kay iko ra kaniya ilaron. Oh no! Let's kill this love! Yeah, 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 yeah! Ayaw gyud uya ba si Dan kay igo ra ka alis Dan. Baka kun ka liar evil ka. Ayaw jud pilian si Justin kay gamay siyag ugtin. Gusto ko ang nota mo. Gusto ko ang nota. Pilia si Alan. Why? Kay iya kang pakaslan. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は Pilia si Lovely. Why? Kay for sure si Ja ang mahimong mother sa imong future family. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 So sa mga pangalan nga akong nalitog, it's just for fun, no? So ayun yung dibdiba akong nalitog inyong pangalan. So anyway, if you like this video, click the like button. And kung gusto ninyo nga daghang tamalipay, paki-share. And please don't forget to subscribe. So see you in my next video. Bye!